hadzi fu managwi ha finetna. Hunggan magait ane tutuhun mampus hobinzo. Sagi ane didikikizo gagi ganagi 4, 5, 6 anos. Uri papara sina nau biha si gwelakku gini ni bandan tatahu da parewa gi bandan na nau familian Beneventi bulan familian mami kita guahan manami toro dan tayo Beneventi klang kita guahan za ulili naman titinas amot pues guana benyu man require sa final jet bus fina hagun hali dan laksas tronco za mugakan dozu za ma kaleti pretend no ulolomog siya para be pretend na matinas amot pues umintrisauzu magat takte meget umintrisauzu za humanozu paras na nau biha nanan tataw zo faisin ilekunana na mago fo put favor zon fana gizu put amut fana gizu ni tiningo mo todo put amut da asa na stila ida ne gagi 8 anos sa trabia pesa faisin zo sina nau biha lenya ko siguro ho na intrisawo lekuhungan nana intrisawo Brasileña. Okay, maulik. Bueno, ano magya gupa, fanyo ni magi papit dan lapis ni parang tugi siya hafa papa babe kintu siya be fanagyo. Afa siya benar information dan tugi papa de kuhungan. Sa antes na debido en parentes no para i Yo'åmte. Hunggan. So ko ano experience mo gid sa saipan na antes hunggan. Yes. Wagi tutuhun ne sinanaw biha, dos na nanaw biha. Pues yo tut siya lung tatao biyo. Beneventi sila familia na biya. Nanya si Ana Beneventi manibusan. Tinungo niya loki fanag gizo. Pues gini ni familia. Za iman Yo'åmte ne perfecto man Yo'åmte niya manamko za man mauling manamte na masuruana siya. Dan masuruano. No kalan gua hati ni ngunya put gua sa jagin mihuzo mampus man karitatibo za mampus man setge kalan mangi sinatindihan mihuzo pus na they know like deep down inside they can identify from the energy of the person. Dr. Miguel kumu para estigili na laos and matayzo sa tima apapasi iminagov kurason tawa wa grade desen manayzo lo tukatian no na mapun mana homlu hospital zo na homlu ni Yo'åmte dalinya kantu balinya leku taza balinya sti sa tima church de kuistina to tia su caridad tia gin leku ikustumbreta ni Chamorro ne hafa minagov mo zigin na izangin na agradece lo tibe church ho edina leku kumu bastige para linalaw sen matay sa tina pasi to po electricity dan afasya na bills pa biya pasi. It takes a lot. It's a lot of suffering, sacrifice. Hunggan, lo senyor, enawi magahin na kastumban sa Chamorro. Hunggan.